U okviru letnje kampanje dobrovoljnog davanja krvi u opštini Aranđelovac, Crveni krst i Institut za transfuziju krvi Srbije iz Beograda organizovali su akciju kojoj se uprkos kiši odazvao veliki broj sugrađana, kaže Marina Urošević, sekretar Crvenog krsta. 11. po redu letnja kampanja u našem gradu, izuzetno nama bitna akcija. Htjela bih da kažem da dobro protiče za ova prva 2 sata, da je sasvim solidan odziv, obzirom na ovu kišu koja je danas, ali to su neke okolnosti na koje ne možemo da utičemo. Posebno zahvalnost želim da iskažem članovima Srpske napredne stranke koji su danas došli organizovano u velikom broju da podrže ovu našu akciju i to će u značajnoj meri uticati na uspešnost akcije. Ovo nije prvi put da članovi Srpske napredne stranke podržavaju našu akciju i u toku zimske kampanje su se odazvali u velikom broju i nama stvarno ovakvi organizovani dolasci mnogo znače. Imamo najavu danas da će radnici elektrodistribucije doći da daju krv, zatim sportski klubovi, Udruženje Srba sa Kosova i vidjet ćemo još. Naravno da ovo može da posluži kao primer i drugim i ustanovama, preduzećima, udruženjima da se organizuju i da dođu kada organizujemo akcije davanja krvi. Htjela bih još da iskažem i zahvalnost i za uvek naše donatore Knjaz Miloš i MP Pobeda koji nam doniraju svoje proizvode za ovu akciju davanja krvi, mislim na vodu i na pecivo. Aranđelovac je jedan od 80 gradova u Srbiji u kojem je predviđena akcija u okviru letnje kampanje, ističe Igor Bubanja iz Instituta za transfuziju krvi Srbije iz Beograda. Aranđelovac spada u grupu od najhumanijih gradova od kojih očekujemo možda i najveći odaziv ljudi trenutno u letnjoj kampanji. Da li će to tako danas biti još uvek ne znamo jer vreme nas je malo prevarilo, ali verujemo da će se ljudi i uprkos ovom vremenu odazvati u velikom broju, kako reče naša koleginica iz Crvenog krsta, ljudi koji se danas odazovu su pravi heroji i mi im se na tome zahvaljujemo. Evo do sada koje ste gradove sve posetili i koji su u narednom periodu u planu? U narednom periodu u planu su prvi sledeći je Stara Pazova, zatim nakon toga idemo u vaš komšijski grad, to je Topola. U Topoli ćemo biti u sredu i nadamo se da će tamo biti lep odziv, kao i u Aranđelovcu, jer ovaj kraj pre svega je poznat po humanim ljudima, pa tako verujemo i da će svaki naredni grad koji obiđemo u šumadijskom regionu biti jednako uspešan kao Aranđelovac, a mi to od srca želimo jer Aranđelovac predstavlja standard i kako za rad Crvenog krsta, tako i za odziv ljudi i verujem da će svi pratiti njihov primer. Kada govorimo o rezervama krvi, da li i trenutno ima? Rezerve su trenutno trodnevne, stabilne, povremeno se jave deficiti određenih krvnih grupa kao što su RH negativne, ali generalno su stabilne rezerve, tako da oko toga trenutno nemamo nikakvih problema iako je letnji period u toku. Akciji se odazvao veliki broj sugrađana, a među njima bili su i Zoran Radović iz Aranđelovca i Dragana Milinković iz Venčana. Koji put dajete krv? 61. put. Kada ste to prvi put uradili? U srednjoj školi još dok je bilo. I od tada se redovno odazivate akcijama? Tako reći, redovno. Kad mogu ili kad vreme dozvoljava. Šta vas je navelo da to prvi put učinite? Pa mnogo znači pomoći nekom. A ovo je stvar kad se ne zna kako me može da zatreba. Da li se nekad odazivate i pri transfuziji u Aranđelovcu? Bio sam i u Aranđelovcu, u Kragujevcu, u Beogradu, gde god me pozovu, u Kraljevu sam bio čak i sa jednom prilikom dole. Ne boli ništa, posebno kada znate da nekom možete da pomognete, da li ćete se i u buduće odazivati ovim akcijama i šta bi poručili Aranđelovčanima koji se dvoume da li da to učine ili ne? Pomozite kad možete, kad ne možete nemojte. Kakvi su tvoji utisci? Super, sve u redu. Ništa ne boli? Ne, ništa. Da li ćeš se u buduće odazivati ovim akcijama? Naravno, sigurno. Znači da se nisi uplašila? Pa nije strašno. Kaži mi, što bi poručila svim tvojim drugarima koji se dvoume da li da daju krv ili ne? Pa nije ništa strašno, nego pokušaju, zašto da ne? Milan Jaćimović, član opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Aranđelovcu, kaže da je veliki broj članova organizovano došao da dobrovoljno da krv. Srpska napredna stranka je do sada učestvovala u ovakvim akcijama i ja sam siguran i ubeđen da će i nastaviti da i u buduće učestvuje u istim, kao po običaju. U velikom broju smo se odazvali, iako vreme nas nije baš ispoštovalo, ali tu smo uvek da pomognemo. Aktivisti su spremni, dobrovoljno davanje krvi je već krenulo, evo i mi, da kažemo, funkcioneri stranke, pojavili smo se u ime i stranke i opštine da damo krv i
ovo je letnja akcija u stvari, siguran sam da ćemo se priključiti i kada bude zimska akcija davanja krvi i ja bih se svima zahvalio pre svega što su ovde tu danas i kažem srećemo se opet i nadam se u još većem broju. Akciji dobrovoljnog davanja krvi pridružili su se i članovi udruženja izbeglih i raseljenih sa Kosova i Metohije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Saznajemo od Predraga Vještice, predsjednika udruženja. Mi smo skoro unazad, znači ima 2 meseca, mi smo imali jednu akciju što se tiče zdravstvenog centra, bio je veliki odziv, sada trenutno imamo danas neki 10 članova, tako da želimo da podržimo, zahvaljujemo se svim davaocima, akterima koji su ovde, znači iako je ovo vreme, vidite kako je loše, tako da humanost na delu i humanost pre svega, radimo sve tu za zahvalnost naših građana.